He kura e tangi hia, he aroha e tere hia. Kua mū te reo o Anita Moke, noroto mai o Ngāti Hikairo i ka whia moana. Mai rā no tēnei ruruhi e mahi ana i roto i te reo rangatira. Ko ia tonu tētahi o ngā kai kōmihana tuatahi i te taurawhiri i te reo Māori. I pau katoa tōna oranga ki te whāngai i te reo ki ngā reanga katoa. Kua 50 tau a Timoti Kāretu e noho ana hei hua kia Anita Moke. Katoa aku mahara mōna he pai. I tūtaki māua, kia moho mai koe, i tūtaki māua te tau 58 o tērā rautau. Nā ko tērā tūtakitanga tuatahitanga o māua, ko te hui nui i tū ki te arawa, ana ko mātau ngā mea ahua tamariki ake. Ka mate te tohunga o te reo Māori a Katarina te hei kōkō mataira i tērā marama ko Anita i te rāhoroi, hei tā Timoti he tohu oroto. Tohu kei te koroua haere kei te kuia haere mātau, kuira pia te tohu. Kāre he tohu i tuāti tērā, engari ko te raru nui pia kei te ngaro wera tohunga o te reo Māori. Kei te noho pōhara mai te ao Māori muri nei. Ko Anita tēti o ngā kai kōmihana i te puari whakahaere o te taurawhiri i te reo Māori, he kai whakāku anō i ngā kura me ngā kura reo. Ko te kura tuatahi ko hau ko Anita ko te hei kōkō, e tahi o ngā kai whakāko, nā o te rōpu o te puari tuatahi, ko ngā mōrehu ko hau, māua ko Ray Harlow. Ioi anō, kāre o na mānuka-nuka mo te oranga tonutanga o te reo Māori. Ko tērā momo reo, ko tērā hunga i pakeke mai ko te reo Māori, te reo matua, kei te takitahi haere rātau. Nā reira, o tērā whakatipuranga, he tira hou kei te pakeke mai, i pakeke mai ki te reo Māori, engari he reo Māori ki anō tērā, i te taha o te reo Māori o te kuia nei. Ko Anita tonu te whae o te kanohi whakaata Ahone Edwards, ka tiraha ke ia a pōpō ki Kirikiri roa, ka tahi ka nehua ia ki te tumu o Tainui i ka whia moana. Anzac Pikia, Te Karere.